Masapo lang makapanaw tayo na pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni ito'y, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo nito ni kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ijay ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarop. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak ang nagasap ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak. Mayat matlaang. Kan ati dugdag ito kuri matmat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda kaaruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasayeros. Mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko, Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anya tintud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga ro dunay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ma. Ay nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga Rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tane, naurnong manantilabaan. Rimuaren jay asawam, napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay,
Bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya, Manong Peter. Wala, siyak pa iti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ada pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Aywan, nagluto akiti hot cake. Iyag ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yun. Damat lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan matkait di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kastaya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, isungandak lang anita balay ngagtugtugaw. Isa makamuring mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga, hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya? Irwar ko man kit di dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Naman nuga ka nagpasada. Masakit isikat kan bukot. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindam bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Ay, hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabality style na. Mapanak man langan itaruba yan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tapadom. Thank you, Manong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma. Ta ibagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta anak mutkit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha?
Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, kapay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahanak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan itidakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas dyan ti kinatao na, ah? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako nada, Mare. Nga may ti ununag na, love na kadayjay, kasjay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dahil a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo, buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Mom, Rosita, magbagay mo man ti short hair. Ha? Ay, May mayat man no, paputdambas si kabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalaga na pintas ka. Thank you, Mang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Maray. Oh, bagbagay mo tabuk mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, kunak no nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Maray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Diyak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko'y pakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at tagakabangiba nga barangay? Sino ti bagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo't taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, nukasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro,
Ang arteg ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sana bali na, basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda na ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo on. Sinuro kak na ita. Ay, thank you nga Rod Urayhan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, kat, pagyamanak Apay, sana nasingpat, jay asawam? Jackman amo. Ay, Jack amo ti sungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak na kita ko, kom. Uray libre. Amumaya, tagdalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sagpaminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Kapaya narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak ita bangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga Karruba. Nagguwapo man nga agpaysuday jay nga Karruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga Karruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam, ti pa naglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti Karruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakaya Karruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya Karruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapinano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak princess ay ti panagriknak no ada kay jay balay dya Karruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Naumaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek-nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, timbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata.
Anyat gagaram. Agawid ta kanin, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusan ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, tini. Wi, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uwin, aklunak. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom matakas toya. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan, wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti Karruba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga Karruba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta, hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwain. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, nukas tati kayat mo bakit? Wala, pumanaw ta ni Jai. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan tanagbali na napasat tibiyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamanipo din, nagbalin kami na naragsak nga gasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita. Please like, share, and subscribe. Thank you.